Roxon Marak, Beret Marak, Dunumuni Masangma, Corlin Gor, Kajol Gor, Songkor Sai, Lut Marak, Madan Marak, Okulin Sangma, Minaki Sangma, Pitor Marak, Sukran Sangma, Purnima Marak, Sodit Sangma, Onila Sangma, Jegon Sangma, Rutina Marak, Torol Sangma, Bobita Sangma, Dorje Suklai Gor, Ganesh Sukma, Suha Gor, Raju Keo, Tapsote, Kusunala, Thomas Mara Village. Itu Congress or Noklam Sangma, Labangke Balitera Garonglo, EPHLC Pengoko. Dhoro Mingti, Dongki Tokbi, Mukasong Be. Memorandum di asal KCC kacang dok orang teh jadi tu masih yang sampan memorandum tak pajar doni lo, kalau tu pan apa nak pilih? Halo, alai le tu toh alai le. Là sarpan karcuta tuan bagai bangun lo, sarpan karcuta tuan ke alun langsung bawa. Bharat Mata Ki, BJP, Team Karbi Anglong. Kopi kita, langkah konsensi angkang lo, pini pen, betai polo. EPSLC lapen Kongres atum Open pini dan jilang soka patuak long keteng pona sonthok pini pen betai polo pini dan jilang so lada polling station angkangalo Pangrompet Kongres lapen EPSLC Pangrompet kan Bang Bharat Pri Sose Adon Bang Bharat Pri Sose Abang Puang Pia Tongpang BJP Party lo mate tim kar biang long lo ngeteng karco la somai lo nge cetong dong haroha rebele Torsing lo hang ke hai la pen ke district president BJP rolan ke linga ke hai kar biang lo to nomor council deputy speaker office pro ke hai na to Gasiola memorandum ke di official to loda council state official to wala si da rimdat lo si abuglet ya lo nana mani li daman langsung si abuglet tu mane ke rapa chohang mane ke scheme toar penceng lo community hall penceng lo meeting set penceng lo laina ke hangan da me da scheme da tok Pinimak joining lo sa rompa na kunsi don sama de da rong an puli ching ne da ke jilang so area lada a polling station get ho Pangrompet kan si dag Bang Bharat Pri Sose adon Bharat Pri Sose abang ko itu dag pini EPSLC Kongres kan COC di piala apa sana tapanan dong adu yo apa nya pansi tang pono sa pada ke anisi songkre ini organisation tum chief minister fan
nang pacetong na imposin nili pacetong namlo 1951 pada itu mangen notified boundary to ala 1951 notified boundary ting kan si block 1 block 2 along leke tapat area ke tangban GPG alam ke abi ete give and take ke holapu Guwahati lapen GPTR area ala bongai ga opar area paksi give and take apuge aprang bana notified boundary abi kasi lada kahin pen check royal la lapen ada ke judian lapen Karbi Anglong ke la solam abi usi faida class pen chief minister pen tangdak Sana sila mijut mo ila po. Oglo central committee district committee lai tum sa chapong na tum theklong kon social media long ke ye arni CHC bang suri ki so se armu congress de lo lake district congress office bearer general secretary Mohan Teron pen chenglo general secretary Jameson Ronghang pen chenglo Ratu Teron pen chenglo Dunmai Pu lapen Samson inti Dunmai Pu lapen Dorsing Senar secretary lahai pangrum pet pen bang suri please ose avokar sevanlo putar sevanlo lapen ke leaders tum ke district congress long ke do bang krepli tum ke alang tum chi open se BJP party lo acho pak do APSLC tabe central committee lapen alang tum consensus committee long ke do a leaders tum an ke ani bang sina tum ke joint theklong ya tum ya ta central committee lapen ke alang tum la district committee consensus committee along kedo alida sum ansi atumi tame hu pilang su baida long amreng consensus bitai troxy lo da ke kedo APSLC detsi bang harut homra bang krepo laten congress do la pasio da tame to sila chipap Sana sila memorandum mamat district pass pen long te la tomban ke ach lowang suri silo lapen ke haisen di pass long te tomban ke surihini ra aro polo pon polo ache klubang lo long lagi arlo so tum hat aja komar dia tum kepu pon ke tumbang ke podunde de pot ala tum alang tum yong si pilo long te alang to amen pipon lo long te la long lapen ke BPL family tum silo opini war sa dala masa puto de long pon long tu ya war side wala tum si pilap lo lo pantong cikina pon lagi principal fan si pilo la chok